Сусанна Джемилева. Ер асты атешінің сыры. Бірінші бөлім сайғылы оқуйжыны селамлай. Сайғылы достым, тылсымлы бақлачықтың мажараларынан саңа артық таныш олған Лейла ве Энвер ақында яңы китаптың ilk sayfasında senin tekrar көріштік. Қараманларымыздың өмірінде да нелер олып кечкенini огренмеге сабырсызлық нен беклегеніне умут етем. Ойле олса, олар нен берабер Қырымның ең мерақлы, тылсымлы, ажайып вақиалар кечecek ерлеріні зиярет етмеге азыр ол. Амма әр şeyінің өз вақыты ве ері бар. Демек, бірінші китаптан саңа белли олғаны кебі Лейла әнді көйде яшай. О ана бабасына көчмеге ярдым етмек үшін шерге барған еді. Лейла ev eşyalarının толы құтыларыны evден машинаға ташығанда, yanında apansızdan Rıza peyda oldu ve yardım etmege başladı. Sonra evvelden yaramazlığının belli olgan Rıza kızçıkның elini sıkıp belvan başının koruşuvunu hatırlattı. Leyla'nın Rıza arkadaşçasına sağlıklaşıp bir-birine telefon açıp haberleşmege söz verdiler. Kızның mekteep arkadaşları da yardım etmege kelgen ediler ve koy mektebi azbarında en yakın zamanda geçirilecek bayramga davetini Leyla'dan memnuniyetle kabul ettiler. Şu bahtlı yaz günleri Karamanlarımız koy etrafından kezerek uzak olmagan bir yerde Kuba kırışını tapkanlar. Herhalde bu yerde evvelden çobanlar rahatlana ediler. Yanında dağ çoğrağı aqa, Kobanın karşısında ise çoktan sönüp bitken ateşinin izlerini görmege mümkün edi. Dostlar böyle yerini tapkanlarına pek sevindiler. Şu günden beri Leyla'nın Enver Kobada hareketli oyunlardan sonra atlana, bir-birine hikayeler anlata, tek olarga özcesine kıymetli olgan şeylerini saklay ediler. Ondan da gayrı Kobada obur tarafından nağışlangan yavluçuklar, demirci ustaları tarafından yasalgan zincirinin kutuçuk asılıp tura ediler. Bu sırlı yerde aytılgan bazı hikayeler pek külgünçlü keleydi. Öyle vakitte dostlarının külüşü kaya taşlarının divarlarında akız sedasını tapaydı. Koy mektebi ise gün-günden hep denişe, tazeleşeydi. Pencerelerde yanı camlar parılday, stadionda taze otlar yeşeri. Kırış ogundaki meydan dülber mozaik plakelerinin kalangan. Plakelerinin örneği Kırım Tatar kilimini andıra. Koyda okup yılının ilk günü büyük bayram gibi bekleniliydi. Avgust'un sonunda Enver 9 yaşını doldurdu. Leyla nihayet öz dülber kırmızı altın nağışlı anterini ve ona gelişken fesini giymege fırsat taptı. Leyla'nın anası takımı ile balalarını şen avalarının eglendirdiler. Bayramlık tort ise futbol topu şeklinde pişirilgen edi. Enver'nin doğan gününe hem raketa hem de fanat futbol takımlarının oyuncuları geldiler. Balalar stadionda yarış vaktinde birbirine rakip sayılsalar da her günlük hayatta arkadaşlar ediler. 1 sentyabr günü şehir başı obur tantanalı şekilde mektebini açtı. Koyunun bütün sakinleri yanı kitaplarla dolu mektep kitaphanesi, bilgisayar sınıfı, donatılgan sport zalı ve açık geniş sınıf odalarını korup oldular. Bir hafta devamında talebeler yanılıklarga alışa ediler ve çok kabarmadan okup yılı her vakit gibi devam etti. Leyla mektepteki yaş tabiat severler tögeregine yazıldı. Ayub dağın töpesinde balkurt ve köbeleklerle görüşken son, kızçık tuğan diyarının tabiatı onu pek meraklandırganını anladı. Ama muzika derslerinin de taşlamadı. Enver ise futbol oynamağa devam etti ve bilgisayar sınıfında çok vakit geçiriydi. Mektepnin müdür muavini oğlançıqның texnikaga olgan miragını görüp, onun yardımcısı olmağa teklif etti.
Бойлетип, Энвер кичик талебелерге билгисаярда чалышмага огренмеге жардым этеди. Декабрь айында стадион кар менен капланган соң футбол боюнча идманлар сейрек кечириледи. Энвер интернетте мешур футболчулар топ менен чалышканларыны нумайыш эткен бир чоң видео тапты. Ракета такымы видеоларны бака ве виртуаль шекилде футбол ойнамага огренеди. Бойлетип, Энвер эң севген ишлерини бир арага кетирип болду. Достарынын хаяты эм касиеттүү, эм кубанчтуу күнлөрүнөн өз невбетинен девам этмекте эди. Бир шейлер денишежек я да тылсымлуу вакыялар юз беречеги эч бекленилмейди. Декабрдын соң күнү Лейла телевизор каршысында отуруп, саатынын эл кубанлары кече яткан жылдын соңку саниелерине көстөргөнлерине бакып отурайды. Кызчык жаңы жылдык арзусуну тилемеге ашыкты. Энвердин экибизни ажайып мажыралар беклесин. Саат 12 кере чалган соң пенжереден элдин увулдамасы эшитилди ве япалак кар ягмага башлады. Саба Лейланын эвинде аяз пенжерелеринин жамларыны ажайып орнеклеринен каплаганын, капы исе тыштан кар обасынын капатылганын көрдүлөр. Керчек суук кыш келди. Түшүндү Лейла. Бул эле абада мажыралар акылыбызга беле келмемек керек. Айды, эч болмаганда чананен таярмыз. Экинчи бөлүмдө калакай ана пайда ола. Яңы жыл башлаганынан кар токтамайып ягайды. Бул эле абаны аксакалдарыбыз беле катырламай. Январде кар яш картны эпсин севиндиреді. Ама февралде авасы да сууду ве эрип оламаган кар обалары буз менен капланды. Адамлар сууктан безип, бу вакытлары энди өзүнү белли эткен баарыны сабырсыздык менен беклейедилер. Лакин бу сене баарынын ашыгмага ниети олмаса керек. Энвер ачык абада стадионда япылган идманларыны сагынды. Лейла жазылган табиатсеверлер клубу исе дагдаки жоллар пек тайгак болгону үчүн бир түрлүү табиатка чыкамайды. Ниһайет марттын илк күнлөрү келди. Койде эркес тынчландырайды. Айды баарынын илк айы келди. Тезден Наврез олажак. Демек абасы да кызар. Амма умутлер керчеклешмеди. Кырымда эп кыш үкүм сүрөйдү. Бир базар теси күнү Энвер Лейлага кирип, бир аз кезмеге Кобага барып келмеге теклиф этти. Лейла, анда барганымыз баягы олду. Кел, жакшы кийин, эң сыжак колчакларыны да ал, барып сырлы жерибизди бакайык. Чантаны да ал, белки Кобадан бир шейлер эвге алып кетирмеге керек болор. Лейла эбет разы болду. Хатırlasаңыз, музыка дерстери базар күнү эди. Демек базар теси күнлөрү Лейла анги мажарага азыр эди. Кобага барып келмекми, аюунун аркасында кезмекми? Энверге буну айтканда, достор аю дагынын баласы менен кечирилген шу ажайып күнү хатırlап, шакылдап күлдүлөр. Балалар чокка бармай жерлерине барып чыктылар. Озенчикни буз каплаган. Коба огундеки мейданчык исе кардан темизленген эди. Балалар буга пек айретте калдылар. Уларнын гизилүү оюн жерини башка бирisi да биледими? Явашчыктан Кобанын ичине киргенлеринен оларга күлүмсүреген калакай ананы көрдүлөр. О сыжак тон ве юн явлук кийген, таш үстүндө отурайды. Янында бир сепет бар эди. Достлар шашканларынан бир ань катып калсалар да, шуддакка сөзлөрүнө келип кубанып, калакай ананын элине өпмөккө ашыктылар. Картанай балаларны көргенинден пек мемнун эди. Субет девамында балалар мектеп веккой аятлары хакында аңлаттылар. Баклачыгым не дайын? Калакай анага эжанлы көзлөрүнөн бакып сурады Лейла. Эр вакыт күлүп турган Картанай бир андай кедерленип көкүс кечирди. Баклачык жакшы.
Мен уну отурттум, о саглам флыс чыгарды. Амма Картанай сусту ve түшүнчөккө далды. Энвер сабырсызданып, "Аммасы не oldu?" деп сурады. Шу даккасы артларынан адымлар эшитилди. Кобага Обур кирди. О да сыжак кийинген ve элинде сепети бар эди. Амма суук абалардан, бар кечке калганынан татам бакчасы насыл өсүп гүрлөшүр деп касебет эти. "Селам алейкум, балалар", деди Обур сепетни жерге коюп. "Алейкум селам, Обур апте", бир агыз менен деди балалар ve янына барып элини алдылар. Үчүнчү бөлүм. Калакай ана Лейланын Энверден жардым сурай. Калакай ана икесини девам этти. Билесизми, балалар, марттын 21-inde кеченин күн теңлешип келгенде баар келди сайылыр. Кеткен сайын күн узаныр, кече эсе кыскарыр. Халкымызда бу күн Наврез кеби белли. Хатırlaymiz, биз буну мектепте кечкен едик, дедилер достар. Амма жер жүзүнү тек күнөш кыздырмай, девам этти Калакай ана. Да, жер асты атеши бар. Onun sayesinde buzlar ırый, özенler суунен тола, топурак ичинден кыза. Yerastı ateşi бар ve күнөштүн yardımcısıdır. Амма бу сене о не үчүндүр кыздырмай. Картанай балаларга эндише толу көзлөрүнөн бакты. "Ах, не болгон экен?" эллерини сылкты Лейла. "Не үчүн атеш кыздырмай?" Атеш жер асты кубасында жерлеше ve onu жер асты атешинин коруйчусу Бахыш сыйырбаз карабуллай, деди Обур. Бахыш сыйырбаз бизим эвлятлык кадамыздыр, девам этти Калакай ана. Ама биз чоктон көрүшмедик, чүнки жер асты атешинин коруйчусу атештин янынан кетемес. Обур татам ve меним кеби тылсымлы күчкө сайып болгон адамлар биле о жер асты атешинин янына барамазлар. Тылсым алеминде ойле канунлар иште. Эркес өз вазифеси үчүн месулеттүү ve тек керчек дүйнөнүн адамларынан жардым сурай билелер. Жер асты атешинин янына да тек көңүллөрү темиз олган балачыклар бара билелер. Соңки сөздерини айтканда Калакай ана Энвердин Лейлага диккат менен бакты. "Калакай ана, эгер мүмкүн болсо, мен жер асты атешинин сырын барып билмеге азырым", жесирликнен деди Энвер. "Эбет Энвер", күлүмсүрөдү Картанай. "Сага мүмкүн. Сенин кеби саф юрекли, мераметли ve жесир огланчыкны да кайдан тапарсың?" "Токто Энвер", бираз эжанланды Лейла. "Я мен? Сен азыр экенсиң, я мен не азыр дегилим жокса?" "İşte bilmem Leyla", dedi Enver, kızçıkның ачууланажагынан ve aynı zamanda maceralardan marum kalacağından korkup. "Тартышмаңыз, балалар", тынчыландырды оларны Калакай ана. "Мен бу кобага сизден көрүшмек үчүн келдим. Максадыма жетмек үчүн экиңиздин да жардымына муктажым." Энвер менен Лейла севиндилер. Кызчык эсе "Yılbaş arzum gerçekleşkenine oşay" деп түшүндү. "Демек", деди Калакай ана, "Жер асты атеши коруйчусунун кубасына барып, жер үстү не үчүн кызмаганын огренмек керексиз. Жер кызмаса, бар да келмес. Эвлятлык кадамыңызга бу бардакны алып кетерсиз. Ама сакын ону ачмаңыз. Пек мукайт болуңуз, кырылмасын. Бахыш сыйырбазны тапмак үчүн тек акшамга кадар вактыңыз бар." "Я ана бабаларымыз?" сурады Лейла. "Касибет этмеңиз", жооп берди Обур. "Сизни кимсе жоймас." "Я коба кайда жерлеше?" сурады Энвер. Билмеймиз", кокус кечирип деди Калакай ана. Балалар шашып шашмалап калдылар. Кобаны насыл таба билежеклер? "Амма", девам этмеге ашыкты Обур,
Біз сізні Кенни демирчи усталарына жоллай білеміз. Оларда Кырымдагы бүтін кобаларынын харитасы бар. Эпсине кирип чыкмак керек болacak. Эпсинеби? Шашканынан Энвердин кашлары төпеге көтерилди. Ойле, dedi Калакай ана. Я да эпс olmasa da керегini tapmaганчы. Ya bir kun içinde bu kadar seyahatini nasıl becerirmiz? Qasivetli sesle soradı Leyla. Bu vaqtda obur zincirli kutuçuk ve iki nağışlı yavluk asılıp turgan yerge yakınlaştı. O balalarga yavluklarını uzatıp böyle dedi. Bu asılında tılsımlı yavluçuklar. Balaların ayretini görgende oburun gözleri parıldadı. Beklemediniz mi? Sürpriz oldu mu? Aynı öyle. Bu yavluçuklarla bütün Kırım boyu gezmege mümkün. Yüzünüzün o günde sallap, barmağa istegen yerini aytsanız, şu dakikası o yerde olursiz. Ama yavluk sılansa, tılsımı joyula. Ama da dedi Enver ve birden bir yavluçukni eline aldı. Kartanaylar ve Leyla көз kırpmağa yetiştirmeden o yavluğunun yüzü yanında salap mektep dep kıçırdı. Bir anda Enverden tek toz bulutu kaldı. Kartiler kasevetlenip birbirine sonra Leyla'ga baktılar. Şu dakikası Enver Keni öglerinde peyda oldu. Oğlançık kulüp turaydı. Denemekni pek sevem da, dedi Enver. Aydı sozmayık, vakit pek az balalar, dedi Kalakay ana. Mına bakış sihirbaz üçün hediye, devam etti obur, süt malzemeleri üçün mahsus kullanılgan kapaklı bardakını çıkarıp. Leyla öz çantasını açıp bu meraklı bakışını yerleştirdi. Obur divarga aylanıp zincirli kutuçukni alıp Leyla'nın boynuna astı. İçinde baklaçığı olmasa da o sana gerek olur kızım, dedi. Balalar kobanın o günde ellerinde yavluklarını tutup duraydılar. Oburnen Kalakay ana son öğütlerini beriydiler. Muqayt olunuz. Her hangi tehlikege rast kelseniz, birden yavluçuklarınızı sallap kaytınız, anlataydı Kalakay ana. Kasevet etmeniz, bizge bir şey olmaz, dedi maceralar başlaganına sabırsızlıkla beklegen Enver. Oburunun işaretinin balalar aynı zamanda yavluklarını sallap bir sesle demirci dağının kobası dediler. Dörtüncü bölüm. Kobalar haritası ve ateş kartalının kanatı hakkında. Leyla gözünün önünde obur nağışlagan yavluğunun parçasını korup kaldı. Bir saniyede o kaleidoskop gibi binlerinin renkli ışıklarga dağılıp ketти. Da bir saniyeden kaleidoskopnun örneği zemberek olup sarıldı, sonra noktaga çevirilip gayip oldu. Balalarının önünde endi tanış demirci dağının ustahaneleri peyda oldular. Leyla birden sıcaklanıp boynundan şarfını çezip çıkardı. Enver ise usta ve oğullarının ellerini tutup selamlaşmağa aşıktı. Kart usta onlarını heyecan ve kuvançla algıçladı. Sonki görüşümüzden son bayağı özkensiz. Enver tam bir erkek olayatasın. Leyla canım, sen ise daha dülber oldun. Balalar iltifatlarga sevine, bu adamlar arasında özlerini pek rahat, yakın dostlar arasındaki gibi duya ediler. Çokka barmay demircilerinin hepsi işlerini taşlap, rahatlık odasına geçtiler. Onların kız kardeşleri Kaya kız sofranı donatmaktaydı. Leyla ona yardım etmeye ıntıldı. Kobanın içi sesler gürültüsünden doldu. Herkes haberlerini paylaşa, ikram etilgen yemeklerle sıylanaydı. Laf etip duygan soň, kart usta divarda asılı saatke bakıp, "Aydı vakitini joymayık, kızım, kana kobalar haritasını getirse," dep rica etti. Tezden hepsi sofra başına turup, haritany bakıp inceleyediler. Demirci dağı balaban kırmızı tögerek içine alıngan. Kırımның yalı boyu ve dağlarga yakın aman bütün yerleri haritada farklı tögereklerinin kayıt etilgen edi.
Vay, ne kadar koba бар eкен, айретінен ama biraz endişeli, dedi Enver. Hepsinde olmağa isterdim ama kun bitkence bu kadar yerge barıp yetiştirmemiz dep korkam. Doğru, şimdi kobaların güzelligine bakmak değil de keregini tapmalımız, hatırlattı Leyla. Kırımda kobalar pek çok. Evvel ezelden yarımadamız okeanın tübü edi. Yanardağlarının sayesinde toprak kötürülmege başladı. Tuzlu su ve yer astı gazlardan şekillenmege başlagan dağlarının içinde delikler peyda oldu. Böyle etip dağlar Kaşkavalga oşap kaldılar. Teşiklerinin bazıları kobalarga çevirildiler. Kaşkavalının içindeki oyuklarını saymağa nasıl ağır olsa, Kırımımızın kobalarını da sayıp çıkmak o kadar da zordur. Gülümsirep dedi Kartusta ve hikayeni devam etti. Men ufak olganda Karbabam Demirci dağının içinde alev peyda olgаны hakkında bir efsane anlatkan edi. O yer astı ateşi koruyucusunun hediyesi edi. Ama Karbabam şu alevni Demirciге kaysı kobadan getirilgenini aytkanını hatırlamayın. Vay, meraklı bir seslen, dedi balalar ve aylanıp ocaktaki daima yanıp durgan ateşke baktılar. Bu ocaktaki ateş yerastı ateşin bir parçasıdır belki. Ocağınızdaki bir kömürçükni kalakayanaga bersek olmaz mı? Soraştırmaga başladı Enver. Enver, tılsım aleminde başka kanunlar. Ateş koruyucusu bizim alevimizni tutaştırganda bu ateş Demirci dağının içinde yanabileceğini aytты ve ateş kartalını ocağımızını korumak için tayin etti. Aysa düşünmege devam etemiz mi? Soradı Enver. Leyla öz içinden tılsım aleminde de öz kanunları var eken dep düşündü. Kanun kaydesiz omur kalabalıkka çevirilir. Her yerde tertip nizam gerek eken. Karbabam da aytkanına göre ateş koruyucusu suvdan sılanmadan geçip olungan kobada yaşay eken. Mına böyle tapmaca balalar. Onun için fikrimce bu kobalarını mutlak ziyaret etmek gereksiz, dedi Kartusta ve haritada birkaç tögerek sızıp kobaların yerlerini kaydetti. Sonra Demirci her bir kobanın hususiyetlerini anlatıp balalarga olarını akılda tutmalarını rica etti. Pek yaxşı, demek yolumuzni tayinledik, dedi Leyla. Bu kobalardan biri bizge keregi olsaydı. Kıdırganımız koba, ziyaret edecek kobaların en songusu olsaydı, hayal etip aytты Enver. Oğlançı kalakay anaga yardım etmekten bir arada Kırım'ın bu acayip yerlerini görmege de pek isteydi. Leyla dostuna bakıp gülümsiredi. Enver son derece macera sevdasıdır. Bakarmız, dedi o ona. İçinden ise Enver'nin aynı düşüngenini kaydetti. Aydaysa, dedi Kardemirci, kiyiniz, şarflar ve kolçaklarınızı unutmağız. Tışta kış hüküm süre. Enver çantasını hazır tutaydı. Anda bakış sihirbazın hediyesinden gayrı kobalar haritası ve fenerçik var idi. Balalarının yanına Demirci ustanın en küçük oğlu yakınlaşıp onlarga kuş kanatını uzattı. Ateş kartalımızın bu kanatını alınız. Üşüngende onu avuçlarınız içinde sıkıp tutunuz. O buzlagan adamını bile kızdırır. Balalar böyle bakışış için pek minnettar ediler. Kanatını Leyla'nın çantasına koydular. Tavsiye ve yardımınız için çok sağ olunuz, dedi Enver Demirciler kurantasına. Leyla'ga bakıp, hazırsın mı? Dep soradı. Hazırım, cevap verdi Leyla. Yavluklar bir vakitte sallanıldı ve bir seslen aytılgan sözler eşitildi. Danil çak kobası. Beşinci bölüm. Danilça Kobadaki maceralar. Balalar Sidam Kaya dağının japında turmakta ediler. Töpeden beyaz karlarla kaplangan vadinin acayip manzarası açılaydı. Aşağıda şimdi buz tübünde kalgan Kokkoz özeni akaydı. Danilça Koba'nın o günde eski borsuk teregi osiydi.
Артык бир кач асыр дебамында бу терекнин бутаклары коба кырышыны яраштырып турмакта эди. Балалар демирчи устанын бу коба акында айтканын хатырламага башладылар. Эвел заманлары коба янында христианларга айыт Даниил Азиз ибадетханеси жерлешет. Кобанын ады да bundan келип чыккан. Якын бир жерде өзен акан. Кобанын ичинде эч бир вакыт бузламаган гөл бар. Лейла, өзеннин гөл жакшы ишаретлердир. Бахыш сыйырбаздын жер асты алемине кириши де суу менен баглыя, деди Энвер. Карт теректин бутаклары менен сарылып калган киришке диккат менен бакып. Лейлага кобанын ичинден оларга бирси бакканы кеби көрүндү. Балалар ичине кирип, балабан бир ода көрдүлөр. Күнөш нурлары ичке кирип оданы ярыклата эди. Табанда диварларга көлгө калдырган сталактитлер асылып тура эди. Огде бузлаган өзен йылтырап тура. Үстүндө эсе кожаман сачак бузлары асылган. Бу сачак бузлары уйли балабан олганлар ки, гөлнүн üzerine етип, дереклер кеби көрүнө эдилер. Бу кобага не үчүн аглаган коба дегенлери энди аңлашылды. Суу табанынан гөл ичине тамып тура, көз жашлары аккан кеби, деди Лейла. Я гөл акында демирчи уста эч бир вакыт бузламаганын айта эди, хатırlaysыңбы? Сурады Энвер. Мираклы түшүнчеге далды Лейла. Бузламаган гөл биле бузлаган соң, демек жер асты атышы топракны эч кыздырмай. Балалар коба диварлары бою кеттилер. Базы жерлерде мираклы уфак хавузларга окшогон оюклар бар эди. Олар белли бир тертипте бири-биринин үстүндө жерлешип, узактан бакканда дүлбер бир орнекни андыра эдилер. Бу хавузларда башка же оларга гура дейкендер. Коба инчелери саклана эди. Инчелер буз менен капланганлары үчүн üzerine күн ышыгы урганда парламага башлайдылар. Бек дүлбер деп түшүндүлөр баллар, амма эллеринен тимеге сакындылар. Достлар демирчи усталарынын өгүтлөрүн пек жакшы хатırlayдылар. Кобаларнын кыйметли сервети тиилмемек керек, жокса кырымыбыздын саф гүзеллигин сакламага имкансыз болор. Лейла, гөл бузлаганына көрө, жер асты атышы бир жерде якын олганын ихтималы жок. Кокус кечирди Энвер. Бу кобадан чыкайык менже. Чыкайык, жооп берди Лейла ве кириш тарафына кетти. Шудакасы оңа бирisi баккан кеби эсетти. Лейла коба киришинин янындагы диварга яваштан айланып, онун üzerinde көрүнген юзну эслеп калды. О, мавы көзлүү, тегиз бурунлуу бир эркектин юзу эди. Маңлайына далгалы сачларынын перчеми түшүп калды. Лейланын артынан кеткен Энвер де кызынын баккан жерине тикилип калды. Көздөрү дивар юзунун көздөрүнөн каршылашты. Селам алейкум, бираз сакынып селамлашты Лейла. Алейкум селам, жооп берди Данилча кобанын юзу. Селамына кобанын акис седасы да сесленди. Бузлаган инжелер де бири-бирине урунуп, нагмеге окшогон инже сес чыгардылар. Эски теректин бутаклары шуулдады, үстүндөгү сачак бузлары да чынлап умумий нагмеге зил туттулар. Коркмаңыз, девам этти юзунун сеси. Мен чокрак ве Данилча кобанын коруучусу олам. Кадими инсанлар инсан юзуне окшогон ташлар Даниил Азиздин сыфатыны акс этелер деп түшүнөдүлөр. Onun үчүн да якын бир жерде ибадетканы курдулар. Амма аслында мен дагнын бир кысмы олам. Көзлеримде даг инжелери. Сесим исе бу жерлерге якын жашаган айван ве куш сестеринин акс седасы, өзен шуултусу ве түшкен тамчыларынын чыңылдысыдыр. Аслында мен кимсенен лаф этмейм, мени де кимсе көрмесин деп тырышам. Тек пек диккатлы инсанлар юзумну эслей билелер. Я бизни не үчүн лаф еттиңиз?
сурады Энвер. Чүнки мен лафыңызны эшиттим ve yer asты ateşi bulungan kobаны кыдырганыңызны билем. Шу коба кайда олганын билмесем де, асырлар девамында куруганын бу жерлерде олмаганын шубесиз айта билем. Жокса илле да хабарым олур эди, деди коба коруучусу. Биз де башка жерде кыдырмак керегини түшүндүк, жооп берди Лейла. Айды бир шидегил, эминликнен айтты Энвер. Biz mutlaq baxış sihirbazını tapıp toprağımızın sıcağını kaytarıp olurmuz. Divar gözlerinin inceleri yıltıradı. Yüzü dedi. Oğurlar olsun ballar. Yer astı ateşini tapkan son keniden ilçe kobağa geliniz. Gölünün buzları ırıp keter, yazın sıcağında mında saklanabilirsiniz. Dağının caplarında ise lezzetli dağ ahududuna ciyarsız. Балалар коба коруучусуна миннетдарлык билдирдилер. Харитада барылажак жерлерини тайынлеп, явлукларını салладылар ve бир сеснен «Кийик коба!» дедилер. 6 bölüm. Kiyik kobada neler oldu? Örnekler kaleidoskopu keni zemberекке çevirilip gayip oldu. Balalar kiyik kobanın yanında peyda oldular. Bu tık uçurumlu dağının töpesinde yerleşken oldukça balaban bir koba edi. Kaya saçağından geçip Enver'le Leyla geniş bir geçit gördüler. Başlarının töpesinde tabiatın özü şekillendirgen kamerler asılıp duraydı. Leyla, kiyik koba hakkında demirci usta bizge ne anlatkan edi ya? Soradı Enver etrafka bakıp. Demek, cevap verdi Leyla. Kiyik koba Kırım'nın kadimi adamlarının evi olganı için ayrıca merak doğura. Mında bir sürü kadimi adamlar yaşay, taştan emek aletleri yasay, avcılık yapıp geçiniyediler. Olar divar üstünde özleri hakkında hatıralarını kaldırdılar. Divarlar üstünde evvel zamanları Kırım'da yaşagan hayvanlarının resimlerini de görmek mümkün. Mamont, koba giyenası, atta yünlü kerkidan, ondan da gayrı kiyik mustang, eşek, kiyik domuz ve ayuf. Kırım o zamanları nasıl olganını gözüne getiresin mi? Hiçbir yol, maşina, elektrik yok edi. Dağlar gür ormanlarla kaplangan, anda bir çok hayvanlarını rast getirmek mümkün edi. Çöllerde ise mamont ve kerkedanlar otlap yürüyediler. Hayalga dalıp dedi oğlan. Kel o resimlerini bakayık. Balalar divarlar boyu yürüp kadimi adamның eli öz izini kaldırgan yerlerini kıdıraydılar. Bağlaban bir tamçığa oşagan kirişlerden birine bayağı kun yarığı kireydi. Böyle etip Enver'le Leyla tezden avcılık levhasını ifadelegen bir resimni korup oldular. Yüksek kemer tübünde uzaktan ocak başında oturan kadınga uşagan bir taş duraydı. Onun yanında geçkende Enver şu yerden kelgen bir sıcaklık duydu. Oğlancık toxtadı ve taşның üzerini sıypadı. Gerçekten de o talık edi. Kobada oldukça soğuk olganına göre bu taşның sıcaklığı pek hucur edi. Leyla, bu taş ne için öyle sıcak, nasıl düşünesin? Soradı Enver düşüncege dalıp ve taşını okalap. Kızcık da taşını tiyip baktı ve hayretle dostuna baktı. Taşını yer astı ateşi kızdıra dep düşünesin mi? Ama bu koba pek kuru, dedi o. Yer astı ateşi olgan koba ise suvnen bağlı olmalı. Doğru da, razı oldu Enver. Lakin bu taş sıcak olması boşuna değildir. Nedendir acaba? Leyla sualge cevap vermege yetiştirmeden balalar taş tübünden çıkan ve kadın şeklini algan bir bulutunu gördüler. Kiyik koba evime hoş geldiniz, kıymetli misafirlerim, dedi hayalet kadın.
Балалар шашканларындан тек башларыны саллап болдулар. Мен кийик кобанын коруйчусу улам. Эвел эзелден мында менин кабилем жашайды. Бу менин севимли эвим эди. Эркеклер авчылык этип, кобага ашайт кетире, кадынлар исе емек азырлай эдилер. Акшамлары авчылар балаларга Кырым дагыларынын сырларыны анлата эдилер. Этрафымызда насыл айванлар жашаганын, кайсылары хафлы, кайсылары зарарсыз олганын огрете эдилер. Балалыгымдан кадынларга мейва, емиш, жевис ве тамырларны жыймага ярдым этедим. Соңра өсүп büyüген соң биркач балам oldu. Bir kere öyle bir soğuklar bastı ki kabilemiz bu dağının töpesinden vadiге, daha sıcak olgan yerge köçmege karar berdi. Herkes ketti. Men ise kiçik oğlumnen akayımны avcılıktan beklemek üçün kalmaga mecbur oydum. O öyle de kaytmadı. Lakin men kiyik kobada yaşamaga ve onu beklemege devam etem. Bu taşны ise öz asret ve sadıklığımnen kızdırам. Onun için o soğuklarga bakmadan talık durmakta. Arheologlar sizni ve oğlunuzni tapkan ediler mi? Soradı Enver bu kobada neler tapılganını hatırlap. Evet Enver, bizni tapkan ediler. Kalımtılarımız şimdi Kırımda yaşagan adamlarga bu yerlerinin ilk sakinleri hakkında öğrenmege yardım ettiler. Menim ruhum ise bu kobаны ve onun bütün sırlarını gelecek nesillerge saklamaga yardım etti. Ne güzel, bir seslen aytты balalar. Siz de mında öyle meraklı, heyecanlı dedi Leyla. Endi yok olgan ayvanlarının kaya üstündeki resimleri, biz sahip olgan şeylerden hiçbir şeyiniz olmayıp yasaganınız emek aletleri, öz evinizge çevirgeniniz bu koba. Hayalet kadın Leyla'nın her bir sözüne başını sallap razılığını gösteriydi. Balalarının böyle ince dikkat göstergenlerinden pek memnun edi. Ya su meselesi? Soradı Enver esas maksatlarını unutmamaga tırışıp. Suvnu kaydan alaydınız? Biz yağmur suvlarını toplay ya da vadige özenlerinin yanına Zuya özenine eneyedik. Kabile vadige yakın köçmege karar alganının sebeplerinden biri de suvga yakınca olması edi. Cevap berdi Hayalet. Demek bu kobada da yer astı ateşine kırış olmaganına oşay, netice çıkardı oğlançık. Yer astı ateşine mi? Tekrar soradı ki kobanın koruyucusu. Yok, siz kırgen kırışlerden gayrı başka kırışlar yok. Yer astı ateşi hakkında da bir şey eşitkenim yok. O yakın olsaydı kabilemiz şu ağır kışını geçirip olur ve kiyik kobanı bir vakit terk etmez edi. Öyle dedi Enver. Mamıntlar ve kerkedanlar, bu yerlerde olar yaşaganını biz daha kaydan öğrenir edik. Siz ülkemizin tarihini saklap kalgan haqiqiy koruyucusunuz. Musafirçinliginiz için çok sağ olunuz. Hayalet kadın boynunu biraz egip cevap verdi ve kayıp oldu. Taş aynı sıcak edi. Avcını beklemekten vazgeçme, kiyik koba koruyucusu, fısıldadı Leyla taşka ve onu öptü. Birazdan balalar tamçıga oşagan kırış yanında durup, haritadaki nezbetteki yerinin adını ayta ediler. Yılan kobası.